Veterinary Sub Center Ahem Ningkan Kri si Pleng det Aphit chokomar nang toy det pen Bhoot Bangla Ahem pamandet Lason sila kha Kri Sir Cap Dhansari constituency ke parlo Dardili angkang along kido Veterinary Sub Center Ahem amo Bangla Ningkan Kri si Pleng det Aphit karbiang long termas cancer hin pen thangnat kelangpon bangso medical sub center Ahem kelangpon pedet ajok hemban mate Bhoot Bangla Ahem pamandet Halabang so with Karbiang long termas cancer barim EM veterinary in charge Prodip Dipusa hin pensing Monsing Timong arong arada pan mate Thanseria arada pan kang hon pen marat marenga pi apan kisu kilang jia pan Karbiang long termas cancer hin pen bang so hen kimrang ponu bonta suri krehinira kreki thomaning kam pen pining an Ningkan Kri si Pleng det Aphit chokomar nang toy tibet lapen non puta bang so veterinary sub center Ahem nang chilang ni puta hawarat tunten chithan pon yunti lasan sidar delima tela khakre sir cap Dhansari MAC constituency aro kaching thuramo nang kelele dopik lang sonsi tuwar melang osomara tumlo kachari kidam kewang kisum lapen kisu ka hot kache pon kache wana kisum pen non punta jokpon un ipin lang puta Dhansari arat mate dar dilia long kidwa doana rat tumpen chithan pon yunti Lasi Prabjin pen Karbiang long termas cancer hin pen Dhansari arat aphan mate Karbiang long arat ningache thepar pe Karbiang long asi em doctor tulirama khan lapen loker MSc tilotama hasnu aphan Prabjin pen doana tisum stami nang pajok pontha pusi hawara ra pen chonghan bingo News report Karbiang long TV9 News